iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikaze hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyo mirwano iravugwa mu duce twa Canzu, Runyoni na Ndiza muri groupement ya Rugari. Amakuru dukura mu karere aravuga ko iyo mirwano yatangiye mu masaa 7 z'ijoro hafi ya Canzu na Runyoni mu birometero hafi 50 uvuye i Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Ikibazo kijyanye n'umutekano muke nicyo twibandaho mu kiganiro Murisanga cya none, dutumira abashobora kuba batuye muri utwo duce kuba batwohereza amanimero kugira ngo batubwire uko ibintu byifashe. Ariko hagati aho turi kumwe na Depite Safari Ayobangira. Uyu ni umudepite uhagarariye akarere ka Rucuru mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu. Depite Safari, ikaze mu kiganiro Murisanga. Yego ako duhagarariye akarere ka Masisi kari hafi ya Rucuru. Yego, mumbabarire. Urakoze cyane kuba utuboneye umwanya. Turaza kuganira kandi na bamwe mu banyamakuru bacu bakurikiranira hafi icyo kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri telefoni turi kumwe na Bahizi Ignatius, ni umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku ruhande rwa Uganda. Ignatius, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Edi Rwema. Turaza kandi kuvugana n'undi munyamakuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Nawe nitumubona ku buhanga bw'ibyuma turamuha ijambo, ndetse tuvugane n'umuyobozi w'akarere ka Bunagana ku ruhande rwa Uganda, bwana Ismail Ndayambaje. Nawe ku murongo wa telefoni turimo turamushakisha. Ariko reka duhere kuri Depite Safari Ayobangira. Aya makuru ajyanye n'umutekano muke n'intambara mu karere ka Rucuru, mwagira icyo muyatubwiraho nkamwe muhagarariye rubanda muri ako gace ko mu burasirazuba bwa Kongo? Icyambere navuga ni uko amaze iminsi amezi twumva imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC. Buri kanya bakarwana iminsi 3 bidashira bikongera bikagaruka. Ibyo byose bituma twebwe n'abaturage twibaza impamvu y'izo mirwano zidashira n'igihe, cyangwa niba ariho amasezerano atubahirijwe hagati ya M23 na guverinoma. Ayo masezerano ni ayahe? Kuko nta n'uruhande n'umwe haba ari kuri guverinoma yacu ntabwo barimo kutubwira ayo masezerano ameze gute. Haba ari no kuri M23 nabo ubwabo ntabwo barimo kuvuga ngo ayo masezerano ameze gute. Ni ikibazo dufite, kuko muri ibyo bintu muri izo ntambara buri gihe n'abaturage bacu barimo guhunga n'abandi bagapfa. N'uyu munsi hariho umubyeyi wapfuye arya kuri iyo mirwano, hariho n'umuganga ukora ku bitaro bamaze gutwara. Ibyo byose birimo kubiteza ikibazo ku baturage bacu, kandi haba ari ku ruhande rwa guverinoma
ntabwo turimo kubona ibisubizo bifatika, no ku ruhande rwa M23 nabo ntabwo barimo kutubwira neza icyo barimo kurwanira n'iki. hanyuma ku makuru ufite wowe nk'umudepite, iyi ntambara yatangiye mu ijoro ry'uyu munsi, murabona ibintu bigana hehe? ese ntibandi bateye abandi? amakuru mufite ameze ate? Amakuru twari tumaze dufite mu minsi ishize ni uko FARDC yarifashe umwanzuro yo kuvanaho indindiro zose za M23 zabaga ari mu mashyamba no kuri kije yabo ku musozi wa Sabyinyo. Inyuma yaho nibwo twumvise ko na M23 nayo yatangiye urugano irimo kurasa Runyoni mu misozi ziri hariya hafi Bunagana. Ariko ntabwo ari ibintu bitangiye uyu munsi, bitangiye bishize amezi buri kanya barwana, bigeze no kugera hafi ku muhanda uhuza Goma na Rutshuru hariya hafi y'umujyi bita Rugari. Nubwo ni ibintu bimaze iminsi, kandi uyu munsi amakuru dufite ni uko abasirikare ba M23 bagiye gutera ku bitaro, biba imiti, biba ibikoresho byo kuvuza abantu, batwara n'umuganga. Ibyo byerekana, birimo kuduha impungenge y'uko bafite gahunda ndende zaba kandi ibyo gutwara imiti no gufata abaganga, nuko bafite inkomere bagomba kuvura cyangwa bamuye kwitegura ku zindi ntambara ndende. Ibyo byose kuri twebwe no kudutera ikibazo ni uko hariho gahunda twasabye ko guverinoma ishyiraho yo kureba ukuntu ivana abasore bose bari mu bikundi byitwaje intwaro bakajya mu kazi ka gisivile. Iyo porogaramu ya DDR niyo irimo gutinda ibintu byinshi, haba ari kuri abo ba M23 no ku bindi bikundi. Umuti ni uwo, kuko igihe cyo gutera igihugu ngo muragifashe, icyo gihe cyamaze gutambuka. nta n'igikundi na kimwe gishobora kuzagera Goma ngo cyafashe Goma, cyangwa no kurota kuzafata tena igihugu cyose Kinshasa nk'uko byabayeho kera. Izo ntambara zirimo kuza ni intambara gusa zo gutuma abantu bapfa, kandi na gahunda ifatika irimo kugaragara ku nyungu y'abaturage. Depite Safari, guma kuri telefoni. Dufite kandi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ali Asanka Darius ari Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Darius, aho ngaho i Goma, amakuru y'ibi bitero hagati cyangwa se imirwano hagati y'ingabo za leta na M23 byifashe gute i Goma, barabivuga hiki? Aha mu muco wa Goma abayobozi bo bonyine ntacyo bari babivugaho, ariko twavuganye n'abari iriya Bunagana, abari Icyanzu n'ahandi aho intambara ikomeje kuba muri aka kanya. Baratubwira ko impunzi ziri kugenda zigenda mu gihugu cya Uganda aho Uganda. Aha mu mujyi wa Goma nta kintu bari babivugaho, uretse abaturage nibo bari kubivugaho gusa. Hari ubwoba abaturage baba bafite ko iyo mirwano yakomeza ikaba yagira no muri uwo mujyi, dore ko ubwo izi ngabo za M23 zagabaga ibitero mu myaka ishize zari zageze hafi y'umujyi wa Goma bavuga ko zigiye kuwufata. Hari ubwoba abaturage baba bafite? Ubwoba ko abaturage ngo babubura biri kugaragara mu maso, kandi n'ukuntu bimeze mu mujyi mu kanya biragaragara yuko abaturage bafite ubwoba, kubera yuko mu duce dukomeye twose two mu mujyi tuhasanga abasirikare n'abapolisi, kandi n'amamodoka y'abasirikare ari nyinshi hano mu mujyi wa Goma zigana Rutshuru, ndetse ubwoba buri mu baturage nabo. Ali Asanka, urakoze cyane kuduha ishusho y'uko ibintu byifashe aho ngaho mu mujyi wa Goma. Ku ruhande rwa Uganda turi kumwe kandi na mugenzi wacu
Ignatius Bahizi. Ignatius Bahizi, amakuru atugeraho ni uko mu minsi ishize umubare w'abantu bahunga imirwano baturutse mu duce two mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kwiyongera bahungira mu gihugu cya Uganda. Uyu munsi byari byifashe gute nyuma y'amakuru y'ibi bitero byaraye bitangiye? Nibyo koko bwana Edi Rwemba, umubare w'abantu bahunga bava mu burasirazuba bwa Kongo baza muri Uganda wakomeje kwiyongera guhera uyu mwaka utangiye, ariko byabaye akarusho uno munsi kuko hahunze icyarimwe umubare w'abantu benshi cyane cyane cyane. Abantu nahoze mvugana nabo, abayobozi b'intara ya Gisoro n'abantu bari aho i Bunagana, barimo kumbwira ko abantu barenga mu bihumbi 10 binjiye mu gihe cy'amasaha 2 yonyine, kandi na n'ubu abantu akaba bakirimo guhunga. Ndetse n'ikindi ni uko kubera ko abantu babaye benshi cyane bakishyurwa mu bigo by'amashuri aho ngaho i Bunagana, ibigo bimwe byabaye ngombwa ko bifunga kuko abakuru b'amashuri babonye ko hashobora kugera ikindi kibazo cyavuka nk'ikindwara, ni uko abanyeshuri babohereza iwabo ngo batahe kuko impunzi zari nyinshi cyane. Ubu ngubu niko bihagarariye Bunagana, ibihumbi by'impunzi z'abakongomani binyanyagiye aho ngaho, abandi barakishuka hakurya muri Kongo, barimo kuvuga ko bacyuye ibisasu biturika. Ubwo ku ruhande rwa Uganda ubu ngubu barimo kutubwira ko harimo abasirikare benshi ba Uganda bagerageza kurinda umutekano no kushakira abantu aho baba bicaye abarimo guhunga, tukareba ibibuze gukurikiraho n'igihe cy'imiryango itabara imbabare ibibuze kuhagera kugira ngo ibafashe. Hanyuma Ignatius Bahizi, tuzi ko ingabo za Uganda UPDF ziri muri Kongo aho zajyanywe no kugerageza guhangana n'umutwe wa ADF. Ku ruhande rwa za Rucuru hari amakuru y'uko ingabo za Uganda zaba zirimo gufatanya n'ingabo za Kongo? Ku ruhande rwa Rucuru ntabwo igisirikare cya Uganda cyari kingirayo, nubwo hari igisirikare kiba ku mupaka wa Bunagana, kandi igisirikare akaba cyari kiteze kwambuka kigiye gucunga umutekano w'abakozi n'ibikoresho bagiye gutangira kubaka umuhanda uva i Bunagana uje i Goma, kuko kubaka uyu muhanda byari biri hafi gutangira cyane, ngira nko mu cyumweru kimwe kiri imbere, kuko ibikoresho bimwe nk'ibicukura imodoka bicukura imihanda, ibikoresho byinshi cyane byari bimaze kwambuka ku ruhande rwa Kongo byagejejwe muri Kongo, none intambara zakubise. Ariko abasirikare ba Uganda ntabwo bari bakagezeyo kugira ngo batangire uwo mugambi wo gucunga ibikoresho n'abarimo kubaka umuhanda, kuko ibikorwa byo kubaka umuhanda ntabwo byari byatangira. Icyo navuga ni uko ku ruhande rwa Ituri aho Ibeni, kuva umuhanda uva Ikasindi kuja Ibeni, muri ako gace ko ingabo za Uganda zirimo guhangana na ADF, aho ho ibikorwa byo kubaka umuhanda byatangiye kuwa gatanu. n'ubu tuvuga ibikorwa byaratangiye, umuhanda batangiye kubaka, hari hagiye gutangira rero uwo wa Bunagana kuja Igoma. Ibi ngibi intambara zabaye bitegereje ko bishobora kugira ingaruka, ibyo bikorwa akaba bihagarariye. Hanyuma Ignatius Bahizi, mu kanya wumvise Depite Safari Ayobangira avuga ko kugeza kuri uyu munota haba uruhande rwa leta ndetse na M23 nta ruhande na rumwe ruratangaza impamvu rugaba ibitero cyangwa se niba bashyira mu bikorwa amasezerano impande zombi zari zarasinyanye. Ufite abantu ukunze kuvugana nabo ku ruhande rwa M23, hari amakuru bakuramo ku bijyanye n'ibitero by'uyu munsi? Mu by'ukuri bamwe twagiye tuvugana ku ruhande rwa M23 bavuga ko ibitero urabona ntabwo aribwo bitangiye uyu munsi, bimaze igihe biba. Bavuga ko abo bagaba igitero ari uko birinda ingabo za FARDC zibanje kubagaho igitero, ariko amakuru agaragara ni uko iki gitero cyane mugoroba bishobora kuba aribo bagitangiye, kuko bo bavuga yuko Perezida Tshisekedi yirengagije amasezerano yo basinyanye na leta ya Kongo mu 2016 y'amasezerano y'i Nairobi yo basinyanye na leta ya Kongo, mu gihe Perezida
Kabila yari akiri ku butegetsi, ariko perezida Tshisekedi ageze ku butegetsi agaseta ibirenge, kandi muri ayo masezerano hari harimo ko ingabo za M23 zataha zigasubizwa mu buzima busanzwe, zishaka kwinjira mu gisirikare cya Kongo zikakingira, hanyuma ishaka M23 rikabishaka, hanyuma n'abantu babo bavuga ko barwanira bo muri ako karere ka Rutsiro bagataha bakabava mu buhungiro. Urabona benshi banyanyagiye mu bihugu by'ibituranyi nk'impunzi. Hano muri Uganda honyine hari impunzi z'abakongomani zisaga 400,000, izindi ziri mu Rwanda, izindi ziri Burundi n'ahandi. Akaba rero ngo M23 yishaka ko ayo masezerano yo mu wa 2013 basomye ne Kinshasa yashyirwa mu bikorwa, bitabaye ibyo ko intambara igiye gukomeza kugeza igihe leta ya Kongo izahaguruka, perezida Tshisekedi azemera gushyira mu bikorwa y'amasezerano basinye n'ubutegetsi bwa Kabila. Turi kumwe kandi na meya cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Bunagana ku ruhande rwa Uganda, Ismail Ndayambaje. Ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze kutwakira mu Ijwi ry'Amerika, turishimye natwe, uretse n'ubwo twahungabanye, urabizi umuturanyi yatewe nawe uba wagize ibibazo. Gusa abaturage ba Kongo bageze ahangaha mu mubare mwinshi cyane, abantu barenga nk'umutwaro umwe n'igice. Umutwaro umwe n'igice, ubwo ni ukuvuga hafi ibihumbi 15. Ni ukuvuga yuko ibihumbi 15. Ibihumbi 15 rero urumva ahangaha kuri uyu mujyi ukiri mushasha cyane wa Bunagana Town Council, ntabwo mu by'ukuri twashobora kwihanganira abaturage bangana guca, uretse nyine ko nta kundi twabikorera iyo umuturanyi wabo watewe nawe uba watewe. Gusa twabakiriye, turi kugerageza kugirana imishyikirano n'ubuyobozi butwisumbuyeho hejuru kugira barebe uburyo babajana mu transit camp Nyakabande, babacungira aho ngaho, then tubacungire umutekano. Gusa kuri uyu mugoroba turaza kubacungira umutekano uko bishoboka uko ariko kose, tugerageze kubana n'abaturage n'abaturanyi bacu neza, kugira ngo ibintu bisa nk'ubwononye cyangwa se konona icyo ari cyo cyose tugerageze kwirinda mu buryo bufatika ubwo ari bwo bwose. Hanyuma Bwana Ndayambaje, si ubwa mbere umujyi wanyu wakira impunzi z'abanyekongo mu kwezi kwa 11, ubwo nanone habaga ibitero hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo, habaye impunzi nyinshi cyane zahungiye muri uwo mujyi wanyu. Ku bijyanye no kwita kuri abo bantu, n'ibiki musabwa? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Umbajije ibintu byinshi cyane byo twifuza, byo twagakeneye mu buryo bwo kubakira. Twakabaye dufite guteganyirizwa na UNHCR, tukaba dufite hano nk'amazi menshi, rene n'ahantu ho kwiyambira hagize hashobora kuba hafasha abantu benshi cyane. So kubw'iyo mpamvu usanga ikintu gikunze kutubongamira ari isuku riba rike cyane, ugasanga ibintu biratubongamiye cyane, tukabura icyo gukora, ariko tukaguma kwihangana tugafashanya, ndetse baba banahavuye ugasanga dutangiye kunyuramo turi gutwikira n'itaka kugira ngo hataza kwaduka nk'icyorezo cy'amakinya nangwa se korera. Ubushize abo baturage bahunga ntago byafashe igihe kinini, benshi basubira mu gihugu cyabo. Ubu ngubu mukurikije ibyo murimo kubona n'ibyo mwumva nanone bashobora kuhamara igihe gito ku buryo basubira mu gihugu cyabo, ubuzima bugakomeza nk'uko bwari busanzwe aho ngaho mu mujyi wanyu? Ugereranyije n'ibyo abaturage bari kuvuga mu bitekerezo byabo, wumva ko bafite icyizere y'uko nyuma y'umunsi umwe nangwa iminsi 2 biba bishoboka. Ariko aho mvugira nonaha amasasu aracaturika, ntabwo twari twamenya niba biraza guterera, ariko turarindiriye kugira ngo hanyuma yaho umunsi w'ejo tumenye icyo gukora, niba abantu babakura ahangaha bakabijana Nyakabande mu transit camp, kandi nihaba hagize umutekano abaturage twabagira inama yo kugaruka mu gihugu cyabo.
Ismail Ndayambaje, niba ugifite akanya nagira ngo ngusabe gatoya ube ugumye kuri telefoni, hanyuma tuze kukurekura mu kanya gato cyane. Ariko dufite Depite Safari Ayobangira, ni umudepite ku rwego rw'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ahagarariye akarere ka Masisi. Depite Ayobangira, ukurikije ibyo umunyamakuru wacu Ignatius Bahizi yavuze, avuga ko umutwe wa M23 usa nkaho ugaragaza ko leta yirengagije ibibazo byabo ndetse n'ibyo bari baremeranyije mu masezerano bagiranye. Mwebwe ku rwego rw'igihugu nk'abadepite muhagarariye rubanda, mukora iki kugira ngo muhe cyangwa se mushyire igitutu kuri leta ayo masezerano abe yashyirwa mu bikorwa? Icya mbere ni ukumenya yuko ayo masezerano badashaka kutugira ukuntu ameze, byatugora neza kugira icyo twabikoraho bo ubwabo, haba ari ni guverinoma, haba ariyo n'icyo gikundi cya M23, bose nta n'umwe urimo kutubwira ayo masezerano ateye gute. Ibyo bituma tugira ibintu impungenge yuko ayo masezerano adafitiye abaturage inyungu. Niyo mpamvu buri ruhande nta n'umwe ushaka kubyerekana uko bimeze. Sasa kuri twebwe tureba ikibazo cy'abantu bitwaza intwaro muri rusange. Ntabwo twavuga gusa tugiye kuvugira abantu ba M23, oya turabwira abaturage bose, abasore bose bitwaza intwaro kugira ngo bave muri iyo gahunda, bajye mu kazi ka gisivile, n'abashobora gusubira mu kazi ka gisirikare bakajyamo, ariko bakurikije procedure yose. Ibyo byose bizatambuka muri porogaramu ya DDF, ariyo porogaramu yashyizweho ya demobilisation, na niyo dutegereje ko iyo gahunda nimara kujyaho, niho abantu benshi bazabasha kuva muri iyo gahunda yo kwitwaza intwaro bakasubira mu buzima busanzwe, n'abaturage bakabona sasa rero umutekano. Ku rwego rwacu icyo twakora icya mbere ni guherekeza iyo guverinoma kugeza igihe iyo porogaramu ya demobilisation yaba igiyeho igatangira akazi kayo. Urakoze cyane Depite Ayobangira. Mu kanya Meya Ismail Ndayambaje abwiye bagenzi banjye ko nta mwanya munini afite. Meya, nk'icyo mwifuza kuba cyakorwa kugira ngo mushobore kwita kuri abo baturage babahungiyeho, niki wagerageza kukibwira abakurikiye Ijwi ry'Amerika? Hanyuma unatubwire, ese nta mpungenge z'uko uwo mutekano muke ushobora no kugera ku ruhande rwanyu? Ndakumva, urakoze cyane. kuko twebwe ahangaha icyo twakwifuje kuba cyakorwa ni ugusaba ubufasha guturuka mu UNHCR n'abandi baterankunga bose bakwifuza kwirukankira ahangaha gutabara abo baturage, kuba bagerageza kudufasha tukabona uburyo bwo tuba kubakumakuma muri uyu munsi nangwa n'umunsi w'ejo, baboneye ibyo kurya, ibyo kwifashisha, ibintu bishoboka ibyo ari byo byose. icyo ngicyo twagisaba buri washobora gufasha wese. igikurikiyeho cya kabiri gifatanye no kugira impungenge urabizi, iyo abaturanyi batewe izo zo ntibizabura. kwirarikira bya mbere byo no byabura, kuko ubujura bugiye kwiyongera ahangaha mu karere. icyo ngicyo ni icya mbere. impungenge ya kabiri, tugomba guteganya ngo aho abantu baraza kwituma no gukora iki, hashobora kwadukaho uburwayi nka korera, amakinya n'ibindi. gusa ibyo byose tubishyize iruhande, tubishyize mu maboko y'Uwiteka. impungenge isemba yo ya nyuma iremereye cyane ni uburyo bwo kubakirana, cyane cyane ku bw'amazi. dukeneye amazi mu buryo bwihutirwa bushoboka ubwo ari bwo bwose, ariko twari tumaze kuvugana n'abashinzwe iby'umutekano kugira ngo batushakira ikimodoka cy'amazi kizanira abo baturage amazi, batangire babona amazi. Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'akarere ka Bunagana. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Turaza kugerageza kujya tukuvugisha kenshi kugira ngo twumve uko byifashe aho ngaho muri uwo mujyi uyoboye uhana imbibi n'agace ka Bunagana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ugire umunsi mwiza Bwana Ndayambaje.
cyane murakoze cyane mwakoze no kumva umwanya nabwo. radiyo ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Turimo turavuga ku mirwano yadutse mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba za M23. Ignatius Bahizi, si ubwa mbere habayeho ugukozanyaho hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo. Ndibuka uyu mutwe uvuka ndetse habayemo ibibazo byatumye birenga imbibi za Kongo, hazamo n'ibihugu bituranyi. Nta mpungenge z'uko umutekano muke muri ako gace ushobora gutuma ibyabaye mu myaka ishize byongera kuba, ibihugu by'amahanga bikaba nanone byakongera kohereza ingabo mu gihugu cya Kongo? Izo mpungenge nibyo koko birashoboka kubaho, kuko ibuka ko mu 2013 M23 yari yafashe hafi ako gace kose ka Rucuru ndetse n'umujyi wa Goma urimo. Hanyuma perezida wa Uganda aza kubasaba kukavamo no kuva i Rucuru bakaza Kampala mu biganiro, ndetse muri icyo gihe nyuma haza no gukurikiraho umutwe w'abasirikare mpuzamahanga barimo bo muri SADC baza kurwanya M23, bayisanga aho ngaho, bamwe bahungira muri Uganda, ariko byose byaganisha kugira ngo baze mu biganiro. Ubu rero kuba M23 yari imaze imyaka hafi 9, ibiganiro byararangiye, bamwe bari barahungiye Uganda, abandi bahungira mu Rwanda, barataha barongera barishuganya, bakora umutwe, bongeye kubura intambara. Bigaragaza ko haba hari ingufu bafite, bizeye ko bashobora kongera guhangana na leta. Ubwo rero ibyo ntabwo byabuza guteza umutekano muke, ariko icy'ingenzi ni uko kandi ikibazo cy'umutekano aho ngaho mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ntabwo kikiri icya Kongo gusa, ni ikibazo cya Uganda n'u Rwanda n'ibindi bihugu biherereye Kongo bihana imbibi na Kongo, kuko iyo hari ikibazo cy'umutekano muke aho ngaho, u Rwanda baba bafite impungenge ko abanzi babo bashobora gukoresha ayo mahirwe. Uganda nicyo kimwe, kuko iyo abantu benshi bahungiye aha ngaha nabyo bitera umutekano muke. Muri buka kenshi abantu bagiye bahungira hano bagiye bateza umutekano muke aho ngaho muri za Gisoro n'ahandi. Ubwo rero cyane cyane, ariko ikindi navuga ni uko mu minsi mike iri imbere igihugu cya Kongo cyari cyo kwinjizwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba. Ubwo rero Kongo nimara kuba kimwe mu bihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba, bivuze ko umutekano muke w'aho ngaho uzaba ubaye umutekano w'akarere kose k'ibihugu bigize Uburasirazuba, hari bakazaza bafatanya gukemura ikibazo cy'umutekano. Ariko ikigaragara ni uko uyu mutekano muke uteye impungenge cyane cyane ku bikorwa by'iterambere byari bigamije, kuko Uganda irimo ishishikariye gukora ubucuruzi hagati ya Kongo na Uganda ndetse n'akarere kose ka Afurika y'Uburasirazuba. N'ubwo iyi mihanda irimo kubakwa, ntabwo ari imihanda yo kungukira Uganda gusa, ahubwo ni akarere kose, kuko Uganda ni igihugu kirebwa Kongo ni igihugu kirebwa nk'igifite abantu benshi cyane. hari n'isoko ry'ibihugu byose byo muri aka karere ka East Africa bishobora kungukamo bakora ubucuruzi. Ku ruhande rwa Uganda mu gihe gito cyane, kuva mu kwezi kwa mbere kugera ubu ngubu, ibicuruzwa hagati ya Uganda na Kongo bimaze kwikubamo inshuro 3. Urabona ko umutekano w'aho ngaho ari umutekano wa Uganda, u Rwanda, u Burundi n'uwa Kongo, bose bakaba bagomba kubigiramo inyungu, ku buryo numva ko bishoboka ko ibihugu bishobora guhaguruka byose bikagira ngo bikemure iki kibazo. Depite Ayobangira, kuri icyo kibazo kijyanye n'impungenge z'uko intambara ishobora kubura ikaba yateza umutekano muke mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bwose, ndetse hakaba n'impungenge z'uko ibihugu by'amahanga bishobora kohereza ingabo muri ako gace, izo mpungenge wowe wazivugaho iki? Iyi mpungenge irahari, muzi ko barimo kurwanira ni hafi ku mupaka w'ibihugu bitatu, ni hafi y'umupaka w'u Rwanda, wa Kongo na Uganda, kandi ibyo bihugu byose bifitanye ibibazo hagati yabyo. Abantu batabizi ukuntu babirangiza, dushobora kuzagera ahantu ugasanga habaye ikibazo gikomeye hagati y'ibihugu byatuma abantu barwana, n'ibihugu tugasubira mu byabaye kera,
aho ibihugu byabaye bikarwana muri Congo, kandi muzi ko neza muri Congo turimo kwitegura ku bintu by'amatora. Hariho amatora agomba kuzaza, igihe cy'amatora naho ni igihe abantu baba bafite imitwe ishushe, byatuma abantu byakongera ibibazo ku bindi. niyo mpamvu njyewe ndimo kuvuga kubona M23 ikomeza igatera, ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari ubwa kabiri, imaze amezi itera, ariko kugeza ubu ntabwo twari twabona igisubizo. Twasaba rero ko gavumenti ya guverinoma ya Congo yaganira neza n'abayobozi b'u Rwanda, ba Uganda, turebe neza ukuntu barangiza kwanza icyo kibazo, kuko hariho n'ibindi mishinga tugitegereje ifite abaturage inyungu. Urebye umuhanda bagomba kubaka, tugomba kuzubaka dufatanyije na Uganda, umuhanda wa Bunagana kugeza i Goma. Uwo muhanda ntabwo wakorwa intambara igihari. Hariho n'ibindi bikundi byitwaza intwaro, atari M23 gusa, hariho n'ibindi bikundi bibaga za Masisi, za Ucu, za Rubero, za Warikare, hariho za APCRS, za Nyatura, za Ndima, za Mazembe. Iyo zose dukeneye ko zishyira intwaro hasi zikajya muri porosesisi ya DDR, ako usibye kubasubiza mu kazi ka gisivile, ako tukareba n'abandi basore bagishaka gukora akazi ka gisirikare nabo bakabona akanya n'ubushobozi bwo kwinjira mu gisirikare, ako bakurikije ukuntu guverinoma izapanga iyo porogaramu yose. Twebwe icyo dusaba ni uko barangiza ikibazo kikiri gitoya, kuko nigikomera kikagereza igihe tujya mu matora hakiriho icyo kibazo cy'ubwumvikane bukeya ku mupaka w'ibihugu bitatu, usibye Congo, hagati y'u Rwanda na Uganda, ibintu ntabwo byagenda ku buryo, nubwo barimo kugerageza kongera kuganira, ariko ntabwo byari yagera ku buryo neza. Ibyo byose bishobora gutuma akarere kose kajyamo umutekano muke. Ntabwo ari gusa Congo yabihomberamo, ariko ni ibihugu byose n'akarere kose. kandi muri iyo minsi twebwe nk'abanyakongo tukaba turimo kwinjira mu gikundi cya East Africa Community. biba ntabwo byaba byiza ariko twakwinjira mu gikundi nk'icyo, umunsi wa mbere ugasanga bitangiranye n'intambara. Hanyuma mukurikije ubusesenguzi bwanyu, M23 mu bijyanye n'igisirikare n'ibikoresho ifite ubushobozi bumeze gute? Nta bushobozi ifite yo kuvuga ngo yafata ubutegetsi. Nta gikundi na kimwe kigifite ubushobozi bwo kuvuga ngo kirafata ubutegetsi. Ibyo barimo gukora zikeneye gushotora kugira ngo guverinoma ibashe ibibuke, kuko urebye neza nabo iyo baba bafite ubushobozi bari kuzagera muri Rutshuru cyangwa n'Igoma, ariko ibyo birerekana ariko nta bushobozi bafite. n'uyu munsi bagiye gutera ibitaro, agasantere de sante ko mu giturage bariya bita bugasa na agasantere de sante, byerekana ariko nta n'ibikoresho, imiti bafite yo kuvuza abantu babo. yewe gahunda yo kuvuga ngo bashobora kuzagera kure ntabwo birimo cyane, ariko ni uko intambara yose yaba ari ntoya cyangwa nini, haba harimo abantu barimo kubigwamo, cyane cyane abaturage. ubwo na gahunda yo kuzagera kure bafite. icya mbere dushaka ni ko izo ntambara zirangira, hariho amasezerano bagiranye na guverinoma, babitubwire tubimenye. ntabwo twajya gukurikirana ikintu tutazi, babitubwire tubimenye. ariko gahunda twebwe nk'abantu batowe n'abaturage, gahunda dufite ubu ni iriya ijyanye no kudemobiliza abantu, abasirikare, abashaka gusubira mu kazi ka gisivili bakabijyamo, n'abashaka gukomeza akazi ka gisirikare nabo bakabona porosesisi yo gukora integration. radiyo ijwi ry'Amerika, kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ruhamya ndibaza ko atabonetse kuri telefoni, ariko Depite Safari, ndibuka Perezida Tshisekedi yiyamamaza
mu bintu yavuze ko ikibazo cy'ingenzi agomba guhagurukira ni ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Kongo y'Uburasirazuba, ndetse yaje no gushyiraho abategetsi ba gisirikare kugira ngo bayobore intara za Kivu ya ruguru na Ituri. Hari umusaruro byari byatanga? Umusaruro ntabwo twavuga ko ntawe uhari, ahubwo ni uko ibibazo bihari ni byinshi, n'ibyo umutekano ntabwo barimo kubibona, ahubwo abasirikare bari ku butegetsi muri kariya karere, hari uturere tumwe na tumwe hatarimo imirwano, ugasanga ahubwo barimo kuzana ibindi bibazo by'imisoro n'ibindi. Mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rwa ntabwo twabona intambwe zifatika. Aho intambwe zirimo kugenda zigaragara ni hariya muri za Beni, aho bahamagaje abasirikare ba Uganda kuza kudufasha, barimo kudufasha. Hari aho turimo kubona roho imbuto, ariko mu kandi karere haba ari Masisi, Rucu no mu gace ko hepfo ka North Kivu, hariya na aho ibitero bya M23 bitangiye muri iki gihe, ntabwo twavuga yuko ari intambwe nziza. Ni ikintu kigomba ni ibintu byatumye ahubwo dusaba yuko perezida areba ukuntu yashakisha ubundi buryo, kuko icya mbere na mbere dushaka twebwe ni umutekano. Niba twabashije kumuha ingufu mu gikundi gishasha yashyizeho cya inosake, tukabasha no kumufasha igihe yashyiragaho etagishyeshye, yari kubera ko twashakaga ibisubizo bijyanye n'umutekano w'abaturage bacu. igihe sasa ibyemezo yafashe turimo kubona ko ibisubizo birimo gutinda kuza, tugomba kumwegera tukaganira nawe, akatubwira izindi gahunda ziri imbere ni izihe yafata, ku buryo ejo ntituzumvikane ngo M23 yateye Bunagana, abaturage bahunze Rugari, habaye iki Masisi, Barikare, abantu barimo gupfa. Ibyo byose take umutekano utari wagaruka, nawe ubwe yatubwiye ko ntabwo azabasha kwiyumva nka perezida w'igihugu igihe cyose umutekano mu karere ka Kivu utari wagaruka. Nuba nawe aho ari, ayo makuru y'ibitero bya M23 byamaze kumugeraho, dutegereje atugire nawe gahunda afitiye, cyane cyane ko bari abasore abari ba M23 n'abandi bari mu bindi bikundi barimo gusaba gahunda ya demobilisation cyangwa ya reintegration. Na iyo gahunda hariho ikigo bashyizeho ako cyatangira. Tugomba kumenya impamvu kitarimo gutangira, kuko nikitakora akazi kako, umutekano hariya muri Kivu bizaba bigoye kugira ngo twizere ko wagaruka vuba. Depite Safari, guma kuri telefoni gato, reka dufate uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika. Ruhamya, wirwe neza? Mwire. Uri he? Ndi Kigali, ahitwa Kibagabaga. Ikibazo cyawe? Hari iyo numvise imirwano ya Kongo, numva bigaterwa n'ibyo tugenda twumva hanze, usanga Kongo ishobora kuba ariyo ibigiramo uruhare. Ati ni uruhe ruhare? Wenda namwe muzadukorera ubushakashatsi cyangwa ubusesenguzi muhite n'ababitubwiraho uko ibi bintu bimeze. Twumva ko Kongo abasirikare bayo badahembwa. Niba M23 yarakoze imyitozo tuvuge ari mu ishyamba, bakaza bakimura abaturage, abasirikare barebera, abapolisi barebera, kandi bahembwa ku kwezi. Iyo twumva amafaranga ahemba abakozi ba leta ni imisoro y'abaturage. Umuturage yakoze umusoro, amaze gusora umusoro, aba abasirikare ntibamucungiye umutekano, ahubwo ngo badahembwa, bigatuma badakora uwo mutekano nk'uko koko bisabwa. Ese ibyo bintu twumva
igisirikare cyawe kidahembwa abaturage bakaba babura umutekano bigeze aha ngaha. Intambara yaho twayumvise kuva kera, hari turi abana none tumaze gusaza mu gihe tumaze gusaza dufite intambara muri Kongo, naho tuzumva babarwanyije, bamaze kubarwanya binjira mu Rwanda. Nibinjira mu Rwanda, u Rwanda nari rwumva nta mahoro ruza kugira. Bagiye muri Kongo hari agace bagiye Uganda hari agace bita Kakwese kajya kwegera Kongo ku mupaka wa Kongo, naho baza gusanga nta mahoro bari bagira kuva muri 1996. Ibyo bintu byaba bizamara iki Kongo niba kuko badahenda abasirikare b'abaturage bakabura umutekano bakabuhuza none n'abaturanyi? Urakoze cyane. Depite Safari, hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo bya Ruhamya? Kudahembwa kw'abasirikare kwa Kongo ntabwo ari byo byatuma M23 itangiza intambara. Niba abasirikare ba Kongo bafite abashobora kubavugira, bafite inzego zabo, bafite major na ministre. Icyo twebwe dushaka kumenya, M23 yo irimo gutera ishaka iki? Ayo masezerano badashaka kutubwira sina yahe masezerano, nuko ari ikintu bihishe inyuma. Haba hariho iyo guverinoma, haba hariho na M23, bombi nta n'umwe mo kutubwira amasezerano ameze gutya na gutya. Tumenye umuntu utarimo kuyubahiriza ni uwuhe, natwe n'abantu bari aho kuvugira abaturage twakora iki kugira ngo ayo masezerano agerweho, ariko umutekano ugaruke. Nuko niba ari ibintu badashobora kutubwira, nuko bazi neza ariko ari ibintu abaturage badashobora kubyemera, ahubwo bagiye muri gahunda yashyizweho n'ibindi bikundi byose, ariyo iyo DDR. Inyuma hariya niho natwe twabasha kubikurikirana, ariko ibyo guhembwa cyangwa udahembwa, icyo ni ikibazo kireba abandi bantu bafite nabo ukundi kuntu bazabigenza. Mu kanya twari twababwiye ko impunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya Uganda. Mugenzi wacu yavuganye na bamwe muri bo bakimara guhunga. Reka tubumve hanyuma tugaruke tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Iwacu mbega umuriro gurukwaka musase do wareba indambara bari kurasana abasirikari none turi guhunga. Twahungiye mu Buganda, turi no tugeze ku gaciro turi kumanuka. Bande bari kurwana turi kubona bari kurwana, bibanda biri kuvuga amasasi ndo wareba, tuzi ko abasirikari bacu bari kuzamuka benshi bari kurwana, n'amasasi gari kuva ku shamba baramanuka mu Bunagana, n'abasirikari bari kuzamuka benshi bari kurwanya ibibombe ndo wareba iyo muri Binyoni na Cyanzu. Wanje cyo turahunze n'amasasi batangiye kugwa mu Bunagana gaturutse iyo ku shamba. Byatangiye gufata saa zingahe, masaha ngahe? Yatangiye saa 9 z'ijoro, saa 9. Naye magingo barari kurwana, twe turabe twicaye imbavu y'ako masasi. Turi guhunga, twatewe mbega abaturage batatanye, twese turi kwiyoha mu Uganda niyo turi kumva intambara, abasirikari bari kurwana n'abahekera twatewe. Ubonye twe turi kumva amasasu bari gutuka mu shamba, kandi abandi bakazamuka gukubitana nabo, ariko ndo tuzi ngo ni bande. Abo ni bamwe mu baturage bavugaga uko intambara yabagizeho ikibazo. Depite Ayobangira, mu bijyanye no kwita ku baturage, wumvishe ko abanyekongo hafi ibihumbi 15 bamaze kugera mu mujyi wa Bunagana mu gihugu cya Uganda. Ni iki mwifuza ko leta yanyu yakora kugira ngo abo baturage bitabweho, ndetse bibaye ngombwa banagarurwe mu gihugu, umutekano wabo ube wacungwa? Ntabwo ari bwa mbere abaturage bacu bahunga i Uganda. Kuko igihe umuntu afite ibibazo ni ngombwa ko areba ahantu yagenda yaba agiye akabona uwo mutekano. Ako twebwe dufite icyizere yuko iriya ntambara ntabwo iraza gutinda. Dufite icyizere yuko abantu baraza kugaruka, guverinoma izareba ukuntu bagarura. Ako mu ntambwe yindi icyo dushaka ni uko ahubwo iyo mirwano niyongere tena kugaruka, kuko niba agaruka tena
nyuma y'ukwezi bakongera bagahunga. Buri gihe igihe umuntu ahora arimo guhunga bituma uwo muntu atabasha gukora akazi, kandi abenshi ni abahinzi, ntabwo arabasha guhinga, gusarura, bigatuma bizana inzara mu baturage. Icyo twasaba igihe guverinoma icya mbere kwanza ni gushaka umutekano ugaruke, izo ntambara za buri munsi za M23 zirangire, inyuma yaho n'abo baturage babagarure, ariko barebe n'ukuntu bakomeza kubafasha nubwo bamara kugaruka muri Congo, kuko bamaze guhunga inshuro ebyiri itatu, aho abantu benshi batumye akazi kabo ko guhinga ndetse batabashe kubakora neza, baje kuza bamaze guhunga intambara bakaza bakahura sasa n'ikibazo cy'inzara. Ni ibintu bitatu bagomba gukora: kugarura uwo mutekano, kugarura izo mpunzi, no gukomeza kuzifasha zimaze kugaruka iwacu muri Congo. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite uwitwa Kambale. Wirwe neza? Wirwe neza. Uri hehe? Ndi mu ntara y'Amajyaruguru iharanira demokarasi ya Kongo, aho bita Nord Kivu, i Masisi. Uri Masisi. Ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo kuri iyo mirwano yatangiye hagati y'ingabo za M23 na FARDC? Ikibazo dufite ni ikibazo gikomeye cyane, kuko mu bisanzwe ubona ko umutekano uhubangana muri ako karere, kuko niho mvuka nubwo naje kuri Masisi. Buri munsi uba usanga ko ingabo za M23 zinjira muri Congo, zikinjira zikarwanira ahantu bita Binyoni. Ubu rwose abaturage ubu ngubu rwose ntabwo batekanye, bamwe impunzi zatangiye guhunga zerekeza Goma, izindi zerekeza Bunagana aho hafi, izindi zerekeza Uganda. Ubu rwose ni ikibazo giteye impungenge. Twasabaga leta ko igomba kudufasha ikarabikomeza no gukemura ibibazo by'abo bantu, kugira ngo ibibazo bifate umurongo umwe. Turi kumwe kuri telefoni n'umudepite wawe Safari Ayobangira, uhagarariye akarere ka Masisi mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Nk'umuntu uguhagarariye, wamutuma iki kuri leta kugira ngo icyo kibazo cy'umutekano muke kibe cyabonerwa umuti? Murakoze cyane rwose. Abo bantu ni abantu rwose twatoye mu buryo bwo kuduhagararira, kugira ngo bajye batureberera hafi ibyo bibazo biteza umutekano mukeya mu karere ka Masisi na Rutshuru. Ubwo rwose ikintu ngombye kumubwira mu ijwi ry'abaturage kugira ngo batuvuganire ni ukureberera hafi ibyo bibazo biteza umutekano mukeya. Ubwo leta ikiga ku kintu igombye gukora kimwe, kigombye kudufasha kugira ngo turebe ko twabona umutekano muri aka karere, kuko rwose uba usanga umutekano waratakaye, ugasanga abantu bava mu byabo, bamwe bahunga, abandi bakicwa baziriza ubusa. Kugeza ubu ngubu hari ikibombe bateye gifata umumama umwe ahita atakaza ubuzima. Urumva abo bantu baba bagenda batuvamo, kandi ari inzirakarengane, nta ruhare baba bafite muri ibyo bibazo rwose. Twasaba ko agomba kugenda akatuvuganira ku nzego z'ubuyobozi kugira ngo barebe ikigamije kumara amakimbirane no kurangiza ibibazo bya M23, kugira ngo tubone umutekano usesuye abaturage, tuba tubigenderamo tudafitemo uruhare. Depite Safari, subiza umuturage uhagarariye. Icyo nababwira ni uko twebwe turi aho kugira ngo tuvugire abaturage. N'icya mbere tugamije kwanza ni umutekano, kuko nta kintu cyakorwaho na gahunda y'amajyambere yagerwaho umutekano udahari. Ku bijyanye n'ikibazo cya M23 Rutshuru, ni ikibazo kitureba natwe. Masisi bigeze gufatayo abantu bakigarira yuko ari abantu ba M23 barimo gushaka kwinjira za Masisi, naho kuhateza umutekano mukeya. Tukaba twarishimye ukuntu inzego zakoranye n'abaturage bakabasha guhagarika iyo gahunda yo kuzana umutekano mukeya i Masisi. Natwe ubwacu sasa nk'abaturage, n'abayobozi, n'abarepresenta babo, turakomeza tuvugane na guverinoma hano i Kinshasa. Mu minsi mikeya ndumva turi gahunda tuzafatanya n'abandi bagenzi bacu b'abadepite
turebe ukuntu twahamagaza umukuru ushinzwe ingabo, minisitiri wa defense n'abandi barebana n'ibijyanye n'umutekano n'iyo porogaramu ya DDF, tumenye kwanza mbere na mbere ikibazo cya M23 kimeze gute, ayo masezerano ameze gute, na gahunda ya guverinoma yo kuyirangiza ibibazo, kumenya yuko ntihazongere kuzatena izindi ndwano nazo ni izihe, kuko ntabwo ari kuriya buri munsi baratubwira ngo bamaze gutera, bamaze kubatera, kwagarura umutekano, ariko nyuma y'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri tena twumva tena hongeye tena habaye ikibazo cy'intambara. Ni ikintu ntabwo tuzaguma muri iyo gahunda ya buri munsi intambara, kuko igihe abaturage bacu bagumye muri gahunda z'intambara bituma badakora akazi kabo ko guhinga no kureba ukuntu babasha kureba ibibazo by'imiryango, amashuri, kwivuza n'ibindi byose. Icya mbere ni umutekano, kandi umutekano ugomba kugaruka ugahoraho, ntihongere tena kugaruka izindi ndwano. Kuri ibyo twabizeza yuko n'abadepite batowe muri ako karere ka Masisi n'abayobozi bacu b'Irucuru n'abanyakivu bose twifatanyije, gahunda irahari yo gukomeza gukurikirana icyo kibazo kuri guverinoma, ku bantu babishinzwe, ari minisitiri wa defense ku by'ingabo n'ushinzwe umutekano wa interieur, no kugeza ku rwego rwa perezida kuko na premier ministre, kuko muri gahunda ya guverinoma twatoye inshingano ya mbere na mbere twahaye iyo guverinoma yari iyo kugarura umutekano mu karere kacu. Kambale, niba ukiri kuri telefoni, hari ikindi kibazo ufite mbere y'uko tukurekura? Ikibazo gihari gusa njye mbona rwose mu bijyanye n'umutekano rwose mu karere k'amabisobanuro rwose byari byagerageje gufata umurongo, kuko ugereranyije n'umutekano ahari kuri ubu ngubu twavuga ko ari 100%, kuko hari imitwe itwaje imirwanisho irwanira kuri ubu butaka, ariko rwose ufashe ku ruhande rwa Rukuru, nakubwiye neza ko ariko karere mvukamo, ubwo rwose umutekano rwose uba usanga ari mukeya cyane. Kuri icyo kibazo abangira ngo icyo bagomba kudufasha bakanatubariza no mu nzego zo hejuru ku buryo bwo kugira ngo barebe n'umutekano wabo n'izo mpunzi ziba ziva mu byabo, ni ukugira ngo babikurikiranire hasi, kugira ngo ziriya nzirakarengane zitagumya kuba zagumya kujya mu gihe zitazi kandi zihunga bava mu byabo, kandi n'ubukene ari bwinshi, n'umutekano nawo waho baza n'abatari bw'ituze. Urakoze cyane Kambale. Depite Safari, hari icyo wifuza kongeraho? nta kindi twakongeraho, icyo gusa twasaba abantu bose abari abasore bari mu bikundi bitandukanye, ni ukumenya ko igihe cy'ibikundi cyararangiye. nta gikundi kizongera kuvuga ngo kije gukora intambara zifate ubutegetsi. ibyo bintu byararangiye. igisigaye ni gusubira mu kazi kagisize ku babishaka, n'abashaka kujya mu gisirikare bakakurikiza procedure yose ijyanye no kwinjira mu gisirikare uko bisanzwe bimeze. Ibindi gahunda ahubwo bakareba ukuntu bareka izo ntambara, kuko usibye abaturage nabo ubwabo barimo gupfa. aho abasore barimo gupfa, aho abasirikare barimo gupfa, aba ari aba FARDC bacu, aba ariyo ab'ibikundi nabo barimo gupfa, kandi ugasanga ku maherezo na nyungu imiryango zabo zirimo kubibonamo. twebwe n'abantu bahagari abaturage tugomba kuvugira bose, turagerageza tuvugire bose kuko ni umutekano ugaruka, na buri muntu ku kibazo cye tumushakire igisubizo gikwiye. ako ibyo gushaka kuzana intambara ntabwo ari byo bizazana igisubizo. Depite Safari kuri telefoni, kandi dufite
Bambanze mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Uri hehe? Ubundi i Rucuru. Uri Rucuru, uhagarariye sosiyete sivili muri ako gace ka Rucuru ahavugwa imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta. Aho uri ubu ngubu ibintu byifashe gute? Aha turi ibintu ntabwo bimeze neza, ibintu byifashe nabi kubera imirwano ibutse nyine guhera saa 9 za nijoro mu bice bya Runyoni n'ahitwa Canzu. Ubwo aho ngaho niyo indambara yatangiriye, kino gutangira noneho ituma abaturage bahunga berekeza za Uganda, abandi berekeza Rucuru centre. Hari n'umudamu witabye Imana yishwe n'igisasu cyaturitse aho ngaho bita mu murenge wa Ceya aho muri Jomba. Niyo mpamvu ubu ngubu wese urabona abantu bahunze, abana bari mu mihanda, abakecuru, abagore batwite, bose bari guhunga ibibazo by'indambara ziri muri ako karere. Hanyuma nk'uruhare rwanyu muri sosiyete sivili ni uruhe kugira ngo uwo mutekano mwifuza ube wagera ku baturage muvugira ndetse n'abandi muri ako gace kanyu ka Rucuru? Uruhande rwacu ni uguhamagara guverinoma noneho ikore akazi kayo ishinzwe, kuko dufite guverinoma ifite ingabo zifite responsability yo gucunga umutekano w'abaturage, niko kazi kabo. Ubu twe tuhamagarira guverinoma gukora akazi kayo gukora uko kugira ngo ihashe bari abanzi bateye nanone igihugu. Tukamagarira none n'amashyirahamwe yakorera hano ukuntu baza gufasha bano baturage nanone bari guhangayika. Ubu imvura yaguye, bararara hanze, byose ni ibibazo. Ni nguko ushobora kuvuga ati bakora uko bishoboka. Nanone tukamagarira na M23 nayo kugira ngo none yumve abaturage, yiko gukomeza kuroha ibisasu mu baturage, yikomeza gutera, kandi abaturage nta kibazo bafite. Abaturage ntago bafite ikibazo M23 gukomeza gutera mu baturage bagahunga, ibintu bikomeze kutubaza nanone. Hanyuma Bwana Bambanze, waruvuze ko ibyo bitero biri za Canzu na Runyoni byari byakwira muri Rucuru yose? Oya, ntabwo ari Rucuru yose, naho ni agace gatoya ka Jomba, nanone ntabwo ari igice kinini. Oya, ni uko ari ahantu hari imisozi nyine miremire havugwa cyane, ariko ntabwo ari muri Rucuru yose, ntabwo ari no muri groupement yose. Oya, ni hafi ngarukarite ebyiri gusa imirwano irimo irabera. Hanyuma se abo baturage barimo guhunga ni abaho imirwano irimo kubera, cyangwa se n'abandi bumvise ayo makuru batewe ubwoba n'ibyo bitero barahunga? Bose bari guhunga, gusa batangiye guhunga na baho ngaho imirwano yabereye, batangiye guhunga guhera mu gitondo kare cyane. Noneho iyo bageze hirya aho abaturage bakiri, nabo bagira ubwoba. Nanone imirwano ikomeze gusatira, ikomeze kugera hafi y'aho nabo bahungiye, nabo bakorera nabo bagahunga. Inga za Bunagana, abantu bahungiye za Uganda, ariko ntabwo yahita Bunagana, ariko abantu bahungiye nyine kubera ubwoba, ko ntabwo tuzi kiraza amasaha ari imbere. Hanyuma si ubwa mbere ibitero nk'ibi biraba bikongera bigahagarara, abaturage bagahunga bakongera bakagaruka mu gihugu. Amakuru mufite, murabona ibintu bigana he? Murabona ari igitero kiza gukomeza, cyangwa se n'iby'umwanya mutoya hanyuma bikongera bigahagarara? Ubonye ukuntu noneho kugira gatatu yateye, urasanga isa naho igiye noneho kukipa yani gufata ibice runaka, kugira ngo noneho biriya bibazo ifite yashyize kuri guverinoma birenga aho bishatswe kumvwa, kuko bigaragara ko bashaka kwiyumvisha kugira ngo noneho bajye gukora imishyikirano na guverinoma bafite agace nanone bamaze gufata bicaye aho ngaho. Niyo turi gukeka, kuko kera barateraga ntibasatiraga ngo bakomeze, ariko ubu ngubu no bateye za Runyoni na Canzu, ariko bari gukomeza, bakomeje mu mazi yose, bakomeze bamanuka nanone, bamanukana n'ingabo. Ibi bitabaga muri etero byari gishize, byatangiye mu kwezi kwa 11 ku mwaka gushize. Urakoze cyane Bambanze, uhagarariye sosiyete sivile mu karere ka Rucuru. Urakoze kuri ayo makuru uduhaye.
namwe murakoze. Depite Safari ayo bangira mu gusoza, wumvishije Bambanze ibitekerezo bye avuga ko M23 yifuza kuba hari agace yafata kugira ngo igakoreshe mu kugira ngo ibe yatuma leta ivugana nabo. Mu gusoza ibyo urabona bishoboka? Hanyuma udusoreza ikiganiro mu masegonda make cyane. Kuvuga ngo byashoboka, sinzi ko birashoboka nk'uko mwanyumve. Bigaragara ko ubushobozi bwo kongera gufata akarere bakakagumana ntabwo bagifite izo ngufu, ariko nizo gahunda zabo, nizo gahunda kuko babonye yuko ibiganiro barimo kuganira na guverinoma bitarimo kugenda nk'uko babishakaga. Ariko twebwe twababwira yuko ibyo byo kuvuga ngo kugarurira abantu intambara byatuma Depite Safari ayo bangira amasaha aratugendanye, ariko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye ku munota wa nyuma kugira ngo utuganirize, utubwire uko ibintu byifashe aho ngaho mu gace ka Masisi ndetse n'ahandi muri Kongo. Wakoze cyane. Nshimire Engineer Peter Handley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, ndetse na Dieudonné Cyubahiro wamfashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.